yede enchiane na ase kese na bema no sansa na dum tini yete nkomo wo so a wudu radio no ato adum 106.3 FM any Asia 104.5 wo Kumasi wo set to Boulevard yede ase pia se wode yina ato ase ene ne bade wekese se de be cheche ho ne yede kase bo yede ama wo no eno a ne ye be yo no ya nyesa ye nyupe ewe vim lady afiokua ene me ne bla boga ba ko pe na na say ampofo age ene yede kase bo ebrem na anim Ghana ha nyina chief psychiatrist ajeza na no mini abema ayi obri ye bo afentefrem wo ya no de fa chief sakra si chief sakra no de awo won wo bo ekoko wasan bontrene se sika se fata se de ba ma wo ma mo de ahwesa be enuanom a wo mo adwene mu nyale won ho ma fa ma he won de wo ka ne prenye prefa sa abodanfo no be jaw nyina gu ka kwan ho na sa ho ba se de kofia na ye bedu ho a ne am mo kakra na acheche wo mu wie pe no obi aforget wo be jaw wo nyina ne abodanfo no abo atwede wo town na nhwemu bi aba beto dwa no ehu ye pa ene se yesi nipa be se apem ahenum na afi bia wo mo akasa bi om ho awu na wo se wo ho ahoma e wo memu a emu nsem no chese eche kuri sanso ene e bekwa kohwe awofo ombo afua no pe wom di boom sasa computer placement na de na jegon wo ene wo mako gina ayi wo de sen independent school solution center no wo bie no wo mani ho hancho free SHS coordinator aba ho e ka den ko mu tiniti ye bekwa no makohwe se de nsem ne tie MPP amanyuko no mabunu bi so wo ekumfi no no mabon trene se he elpani a wo fie bia na wo wira mu na opadoma kuma sam so ate na abo abre ona na wo mo mra se badwani na no mo kotata no so mo ahwe ntuo mo hofono ya sade ni bi mu a wo no be chia ya mpa wo mpotem ho sanso ana abeti se economics fo no wo mo nanim nkontafo men sika sem tutu se unim se ababe ya chinyejie enkrofo se economy ne nye ebi so se ye wo pani se ade wo monyo na gutafo kora bu afu amoma che se de dollar no aye no a na de na 5 no se ba wo mnya ne mpanifo ameka bibia nkire wo ma wo mo to de begu ne ma no so enti bronya bebo kodom na ne ma boa aye den a membremi obia na unim se mojamu yare sekel se yi nipa ndodo na ne na monten so san kwante na mabra wonim se bi woni padua mu adokotafo akire se ohunu na mpanifo so ano ntemu a eboa pa ma otimi tena se che sanso ena kase boy kra beti se kira e wo bravo mantem meka bia wudu kromo no ma ani genkwa na bunka manfa kro no so akoda ya abaya wodi kan kra wanya admission e ba chemota en wapie ho no wanya agege 14 na kuro no womani gi agye no sasa to ya ye nyina ekọ obie no okoye 14 na ti se di obi tenkran no wanya distinction ye be ko kira ho ensem ne doso pa we ye ne afenya ye bebo dura mu na fe ye de emu nchiremu akasa ma mpacha wa dwenkyira ene ye hwehwe adom 106.3 FM hwe wo Facebook aja ye streaming live na de adwenkyire ni gu ase ebrepam ye benya to wase aken kama sense nyumaku akase bi ena afa ho ka ene wa wonim dada say fresh lady capsules adawoma ene wa dwenkyire de besuo se de ba obi so ti ba bi obi eh asomasi anaso obente wo so wanu eduru dwomu ebi kase bonde bright school si acha se ne wo mo de wo mo kira de papa na teacher for the woman kuma akure bien one ma wafa bright school so a wanya A1 wo hwe wo mo results ana no mbeken kana A1 across school wo kukrantumi ma ye ni nyina ate yakopon sham papa dache president for ho no be free X-Men dietary supplement meme dro papa mema ho de Osons Grey Potter enkra ne dro no amankoda ne gya hwehwene esumba basa no second Kings real estate de asase any mansion no problem Franco wo de obienim dada say phone papa na yi Samsung 9 Plus ya abata nyina kwa Franco kohwe papa eguonu enti mo obi mmefa phone ho emebu atopambo ni nwuso kwaje phone of Franco itabia ba mesha tewanu mouth the years aduane no wo die mo wadi aduane papa vitamin wabo body eguso enkra ne kosko wa mankra ne bianom sibi men and women capsules enso ye memma ne man ho adwuma na de nya be ma ne ebewu ma ba be fa de japade o ye nyina ye tena wiase am ye wude same time enti num sibi men any sibi women capsules no obia na ahoadene entra sase so heavens mosquito coil any spray any once na ntontom ne ade nyina body boje bt tremendous capsules a che sa mano noa na my inside one aye bedi ankro ete se nyade a obi ba wabesa na ti akoba bia unim ye be ratrodrom na no trotrofo no ayi sa computer selection se de o muti wo ma no gu am so ahun jejejeje petromin lubricant engine wire de numru unno ba ko pe na dama ene e be control ma mo say yes say petrol no so town nkrofo so e wo krom awie de ba de workers ne de kase boy ebremo e from vim lady afio kua na dromo haja bintu mene me bla boga
ba ko pe na say ampofo je ene so we awarefo a ene bie wasum na abete lawyer bie futu ode man titu ni nkramofo no yase ebe ya nkramofo mra fa aware ho yasesa no ana aware no so ye fi aware a untumi mfa nkokọ te se mbeja aware ade a ukuna twempena wo right so be twempena ne ya do be kọ krasom ya hwe mra no a je se edi enya anti we a na de bia tu kotodwom no hu se de ensem no etie papa ye nhya ensem na se ne ye de kase bo ne hya se wo ye ayarehwe anasa apomuden hu se mu wei ana opanyini a won na ye ayi director CEO Emma Ghana Mental Authority Dr. Akosi Osei and what the Kokoboba was in fact Ghana ye nya chum papa ya ba bontini ani abeka dead as ye boa ayi ayarehwe enkofo a sebi wo madwene mu aha wo mu no na ne bebre bu wo cry depression wo bu won madwendwene e tra so wo bu won so bipolar we say mu ahuro bebre ye de anofafa ani ye kase ye bo homode na mum pass ye disika ebe ba hono mama ye dia bo nkrofo mo sa ya roni bi no o na ban yi nani wo mo so wan kronkro dwuma mu na obi yi nani no say ya nye ni ye na ye se de se nya atwom ne ma no aye yo no a se wo bi na eba Ghana ha se bi angala ma ka ebe yi enum ne yi Macron ba ye ya na se o de se nkase bi ba ne ya se de yi abodamfo ni na se bi de Africa akwa ne de wo makwa kosi wo mo koya ne ya se to wo magu motis ne mum akan de be mo de be hwe wo mu no mo nya no a ene no wo mo de pray wo be ka ne pray fa wo me de bufo be jeja nkofo nyina egu ka akwante ne wo ya wo di achia ma ya be na bra from fo guarantee no wo sheki ne to no wo sheki ne to mu nyina mba hu mo bete pa wo Ghana ha mo bete pa wo Ghana ha pa mo bete ense wo na mo na bodafo bi wa be fo no wo bo hu wasi de nye kra na anopei no ne adom kase bo twetwe nkomo sansa adom kase bo ekọ ne nche kobusa no de wo mo ye sansa na nyina ye wiase da wo mo de hye se de nipa nsen wo mo hu ahoma no wo mo wu prekope enso adwenwiriti ba no obi hwe se fa yo ni wuo de fa nyamo wuo wasi ese no obi wo sabi adwemu yale wa e wo so otwe sika na duro no kra no na betua wo se wa hwe ade enka wo sa ban na wo se fa ho ka no na ye de ho so bo ayi ha no akoto wo ya aso se wonu nko chianti nipa no wo hwe anu ontumi a na vede ne ate afaso na etefa so abaye na akofa asem abasa so kire mu a nipa bebre wonu ma mo adwene mu nyarewa ya nso enko mai nka ye na nke ye hwe wo mo yare wo ma adwene mu eyi a nka nya ne se nka ne wo mo bebre no ate ade asi abonti yentie Dr. Akosi Osei eni chemu a ode ma abra dom kasebo ene twetwe nkomo no eba bre bia mefa so nipa do bebre eba ma mo afena na ye prepare ho se yen ko sisa mo enya ne fe no eno ntino ya ne se ye nya ne sabio efi se emboa so se nyine ne ba na esa bodamfo no begu amanten no reality no ye reality no sanity Yera Dr. Akosi Osei and wo chechem say and the ombe jango for nyina gu abonten am obi a wo okro mani obi ehunu se sebe abonamfo ha ne pesa dodo enya atwom meka ajetum say yetia emra but aban so emma yetia emra no if say apana so ko this kan man no confirm ba internet yetia emra no sebe ya ebetun ahwe nipa so BBC mu me hwe pa so BBC ye no maka kire me microphone say me call retirement me hwe asiu aban ne hospitals no na ye de atutu ho na mo no Dr. Akosi Osei no was obi tumi su aban obi di aban kokoto na wo je eyi empathetic aban sa say emra na kan pray fase fisika we emmo wo mo ehwe mental health authority no so aban twirani ade asi baby kra no wo ye de wo pe so hu eno so de enye se de wo kire mu ni te be ya enkamra no ne wo mu ni se de ba wo nyina wo behu se de ensem no etia no waka so wonu se so onim wo ko retirement na akwa ahomje mu se wo de aban be kokoto no a obesu aban hwe ade pa obepri hu yanto asem no so ye to asem no so se wiase nyina eyi da ba ko si ho no mu a ya wo de kasa e de fa se nipa edi ne ho wa na so wo se ne ho ahoma ho ahobambo ho suicide prevention day na enei akwakoye da wiase e kajagu sa da yi mu ni abodawuru acheche manfo se umu ya unim de obenya ache ne mu ye so ese kasabebu nyina nti no ene mental health authority a wom ne hwe adwemu nyadoa ne se de adwene ne ye adwuma etiapo eyie no ene de ababetu dwa se he enkunta wom bubu ye ene nsese om ye no ehu pa elipa ehye om ho akonfo ana se bi om ho awu afi bia no ekame ye se ebro apem ene ahenum 1500 nanumpo no emu opepe baako akiripo enu 1.5 million ene ye bo madwene mu po ana se ba om tirim se om nya ohu bibi na mu kakra bi na ya wodom no wode wose ye yo na fe wode ye adwuma na ni nyina mu no so no wasake kan ya amani kokko wie se mu be se empem dunum bi ho no a wo so eya na bibia no
wɔn mo ɛsɔhwɛ sɛ nka obeku wɔn ho nso bia na bibi ɛne abantie bo hwɛ no akɔtɔ commando ya yɛde kum nkyafrɛ ne adeɛ no ahono no anom na n'ani ayɛ heretɛ na dɔkotafoɔ dɛsɛ yɛde nsuo asi ne so na ne ho aba no saa nsɛm nyinaa Dr. Kwasi Osei a ɔno na ɛpɛ nipa a wɔda mental health authority na no ɛna ne wɔde to dwa a wɔkyerɛ sɛ adeɛ a ɛma asɛm ne ehu paa ne te nipa nso mu ɛne sɛ mmerantewa ne mmabaawa nko ho nsuo sisi wɔn ho so mogyamono efinhyia aduonu baako akɔpem aduonu nsia no wɔn mu ne pɛ sɛ odi ho awu a abrɛho wɔde adesrɛde ato aba anim sɛ ɛnneɛma ɛyɛ akade a wɔso wɔde boa nipa a wɔadwem haw ɛne nipa a wɔhaw nipa a ɛte so ɛbrɛ akyɛ sɛ tɔ da bi agye so ɔhram no wada no saa ne yɛn nyinaa na wɔsa aba no mu n'ani brɛ na wɔtu ho anamɔ nte saa ebedu rebi ne yɛbɛte no ɛnya asɛm papa kana afibia no nipa bɛ apem ahanum 1500 ɛfo ɛne kan no aduro ɛna medika ka sɛ baako bi a ɔbɛka no na duro a media for madaro mo bɛ mi atie no na bɛ ɛnan wɔ hɔ a yɛante 1500 na kyɛ bɛ 6000 ɛne kan no aduro ɛna mu baako bia nso a ɔbɛka no aduro awie no mekyerɛ kwan hodo bi a ɔbɛfa so de akum ne ho emu nipa baako bia a ɔbɛwie no emu bɛ edu etuanamon enso no wanwe cancer attempted ene nipa baako bia nso obe tuanamon no attempted no a wanwe no emu be edu nipa du foforo enso so no abo epo ewo mutrim se ekwan be na mefa so a me nso me kume ho nipa baako bia be kume ho nipa be 1000 adwene ho enti 1500 de kumo ho France no let's say be 1.5 million ene bopo afrase a emu 1500 ekumo enti ade ha adwene na ebopo no bijitum nyani pa bebre nya de omo mbebo po nyina ne bebi 1.4 ebo po a na be 50000 etua na mo no manwe enti say it mean the encheche no ema obia na nya encheche nkwan nemum how be ne ba omo so a enti omo tu sa na mo no so it me bo modern yi sa o ha no free ho enkunta opani Dr. Kwasi Osei bu ye nyankunta edisika ba fi nemum enkunta ye bu akowuo gese nipa akeko anu adura na so wo hye ho akonfo ehun nkunta no obu ne sa no o chechire mu no ene o se makura titiri de wono motai esohwe papa eye ne mekokama no adu eye me de support em kon eye ni mekwa akofri abrosan so aba behwefom nanso ni nyina mu no omo de ye to amfom pa de emema no enta moporo so bopo no pe wontomfo mu betia na ne wo da graphic mu ana dom online na ne boso papa ema no kwa kodu akono zade no emian denden dia na ne wayire mu na wasa gugu mu boko na obetra bontin chichi na ni ase ntu beko no obisan se de ne ha no so asem bi esi ye no kaka ye so boa na nkokwa akohye no akofo na ni nyina mu no wa kire se enne kane na nka mamre kwanso musuakuo bibi hawa utimi ka kire wofa ana wo nana afutuo bi befre busua mu aba ne abusua kokko bi da ha na asase bi no yenkokwa bi ma na nka ifagya fatiti ho kakrakra ene kitwa bi ye kye kora so nei no obi anfo obi aho onya sini self contained krama bi obeto na tomu no ukọ krama ni bomba ko pe na pressure ba eti how bebre ho no mo shamafo ho na hwe omo anti oni ba no so no na wakara no aduro ana waye de obeye na wato na nanom ewonse edo dakope it mean 200 calls a day if it they done see ene nipa be 20 a amofre a dodono no eye mba the 20 no mudumie no eye mba emu ngotwe eye mema a dodono no eye 2021 ekosi be 26 one how dodono no me school ni school sem me Mandiko school eye basa my real school menya adwuma nye my boyfriend aye me baswasa unya enipa enum bia omo attempt suicide emu en9 eye ma ena ba ko ye bemba nemum emma no attempt ya dodo na omo enwie enti unya enipa num a mo kuma mo ho a emu nan eye mema ena ba ko eye oba eno nti wanya abefu kwana to dada abefu kwana de he senka ye ma obi anya tete say psychologist and psychiatrist e wo dwumadie pa e wo mu enti yenso masne no mo ntimi inform so mo an enko ba bia na embie sa mbia bia hospital bia health center bia obetwa konya sa support no ana line ayekan nanka watimi afre na o mama support no abusian bia on family physician enti ohwa no hunu mfita se na no ntimi nso ano nanka odo akọ yenru sa bre no but I said me tumrika ne du sa bre no fi se traditional system dey break it down we dan na ntimi nsama back ensempi yesi utipupu a obidi bia na ko obi nkwan wanhwe yie na wanto wasem afanyinam na ado ho kototo obi a obekun anu adurawu ahye ho ahoma ebewi akire no obewu awie no wonu ho na sebe de owusu nim katato tinane eja mihu yanka akachi eni akachire de akachire pa nti obi anfa ntunu hofo emfa ho ohawo baba so no odwani akire soro no wabo ho modin tena fansa nhyem dem fam se aduane free heaven emna metomani mema no kora mo bre nti yo baze eni aga na ya de nti je sebe je se wo kwa wa gede man krofo de bewom ei
yo yento ansem no so wate na kase ebo no na wutie no yenko na sa computer selection de say wo buy papa sa computer placement no wo buy pa yenim ye no na gatete na ayi wo de say headmaster fo ko pad mission no mo jo bra bonum ni ade na abanse no wo mo de anfa computer mra computer buy ye na so computer no so duru ba bia so wa bre se de yo wo mo de say wo print e ma afa wo kom kura na freeze I'm sorry the website you are trying to load is not a brofo basa no aka kire osa na by time come ate anopei ye say de kire fi na no de ne say bia de na wo twetwam na anya ye kura bia na wo twebe ye sanso wo chena na wo se nkoda no mo konto aso school na SHS no wo mu nyina ko school na wo mo akwa yi green track na be ko chena na fa yellow fo no wo mo makwan a wo mo soso akwa akoto aso na wei ana wo fo no bebre next day wo mu bia de frenchim ade agina ho won ko ba bia no mse na and wo akọ baby a independence center ho ya yes I hold the solution center no mo ko na die ya man boni dam tito bi akoduru wono jajaje pictures wo ma betena fra homache no miensa sanse fra na dumu ni nyina wo ma ya de ni nyeye na ye free secretariat wo mo panyini ba ho ekade ko mo tiniti papa cheza wo fo no bo fu se tam yo mo se ade ni nyeye obi aso nya se papa bia enka enchire wo mu tientia wo fo ni bi mezi mamprobi iba o ma 3 o'clock ya mu shi ase po se ba se vote an kan se ya ma shi ase da na o ha bi ba check mi ba kola owo ami wo kola be ko because ma de drasa ma bra mi tu ni na ya me ya mena 3 times ma ba na ma ba me ba no Wednesday no na me benya school e no mka chem say Friday me ba e ndu me so me beni still awonya school and then ma solid 4 o'clock aba betra now me pa cho me agege down so my me ba no conservation and we ye me nya school up to now ma me ba no solid 4:30 na betra up to now me nya me ba no pay be 7:15 mo a ye tell say me computer no to say me ko check ma kora ba ko me boy yes wrong index number me wa me boy is on the highest in the classroom onya to grade 13 but he has been punished so we don't understand what is going on in this country and by 3 o'clock he said that so me ba no school no nya no ya manu school I'm on the diabetes I'm on school if it's me ba 3 o'clock me ba no school no mo de man technical school no mo de man also on pe ba be change na ya ba so the paddles be Wey awofo a wo di boom ekọ ayi independent center ho na yaye ne say solution center wo placement no how bia na de call wempo nkramantam anko a o na nkofo te so wo musuo etwa adwo no na ye komantam awdo ni mu a ebi kra na eho de ebe ye sonko ana say bia ade kro no a na ebe yo na yenko ne yenko hwese de sese etibia no akokosie sanse empanifo no ba ho so wo mbehwa so wo ne awofo no kra be kasa ayi damte to bia wo damte sese no free SHS secretariat pani just better ba wotimi aka ma wofo no koma to mo yema obi enya ne dia na I say myself so na who videos there me send it to platform so o she le nima question bi o mo to one kra o to me answer just to me answer question to me answer question no na o ma na e chacha kam ni be di ko ma na security phone so ni ma na o call top o na say be am jira no sharp top o be o mo exercise ne ko so no space be be o ho ko form so that so queue na me chacha me count what do any ahema so o man ko be 800 900 1,000 queue no ma so o ma find be brave o ma in the best 1 2 3 4 5 there 5 queues ewa ha na so ma fi stance ni mu na wa be gina ewiem na ewia no wo jema show pepem sa but wo store ni top wa wo tumu say sit wo top wa empty it's na bi mo kwa ka say I na wo share so a nko fu security no ma wo ma wo nwrem na wo top wo eti eja ari ni o mo edidi inform a try say da queue na bi medim no ma do ma monitor no fit no phone on so tunya akonya enko mu na me say be no member na ka me ni ebi mo edidi inform ni e share dia ha mu ko mutisi a wa ase mami mi da da wa no unya nwe adenta se line the doors na o no we did so better room there se le o mo doors ni so na o ba no ha be na the ba here me ba no se onya school north and me so me wo pillar 2 me person kokko kwa be nya senior high okay everything I would buy and I don't know na so come na buy
Me ba there 9 o'clock. Now, in a school room. I didn't tell who are we supposed to room. Oh, when you mean some. Yeah, come on, I also I am in room, but I'm banana committee in Coco. Yes, I told me I'm Cassan, man of baby. Now, me, who shall so? Yes, you go for such a advantage. I don't want to tell you, and boy, Niania saw to be and Cosia, you got almost almost the judges over there. Almost catching up with some mom there. Uncle fight, almost Bossai, I am a ton, your money. It's a day I saw her, but just to kiss her tight to her. I don't know so bad, baby, so call, so by, so call, a Dimaconoma Babu, dear, Yo, Damsi, I know as a papa, when you have Madame Titobia, any attendant can make us say, as we share a year and Machine SO, I and sent off when she more much them, the air coso, I was and to say, once or much them said the entire computer no a freezy, na yenya and Confoni Ebieno, Yenuaba Ablan, Afopa, Ewa Honum, or nay, Yenuabema Abampa, woman now honey, a bumper and Sacoma, a dombeto near the GS I can't ever say, as a wedding, I was so maba, a betchim, Yantoasway. So confirm mantem na say come here say akoko epese wo de hwe ekumako ene say eni say manyoko mabuna wono mo mfimfim mantem wo man wadwen say wo ma MPP empedefo enya sebe hwene kura no ahomem na no ada ote ya abomden so afo confirm mantem so akoko bia ya sabia bia no wi akire no wono mo kagyagu no so ma papa no say wa ma ne ho anye ha anye tactical retreat anka ne ho ekire no kana so ye hye enno aso ba beto odwa say mra so dwani ogina mo manfo wo konfi Kingsley Atukujo wono so kopie afahye dwumadie bi ase a kyese emaburu bi ekade kwamdo mo se ke Canada yom so ahye bo bi abɔkye no wonya ni so na yei ena kofa bufu kyene pa edi aba MP abanyoko no maburu a wono mo mfimfim mantamu a mo kyerɛ se be afane afa nka no kyerɛ se baby for me fanko na wo padoma komasem atia na abo abro na wo de wo mo bɔkɔkɔ wo mpedede nanso sebe jata so agya nam wi no kyerɛ se kura enkonko di ne hona no agro etu on mo ahwe ye on be kyerɛ mo sampa pani e wo fie ne bia na wo hwira mu ne o mo nko ane mema wo mpotem ho na yei mabunu dom frɛfa no wo mfifi mantamanto ne Kwasisaki ɛna kyerɛ se ɛna no ada asɛm osi na o mo fa nso obi a sebe mfumso bi ne ba ye nti na won mo asasi su bi ne sɛ ani braba sɛ ahwe ye ayeko ayeno ekoye sade a won no mbɛkyia yampa ama mo hu so e mfifi mantamu san sɛ mpanimfo bɛba so mba bɛdi dwuma bi ana so bɛ bibie na mabunu ɛde sebe ani ɛbɛtre ni ntɔn ni dwane afefesɛm ɛbɛhyia o mo akɔyɛ tutu asɛm de won mo so kra o mantam no ya wo wan kata wo ye MPP fo because no MPP youth will engage in this act MPP bɛbunu de you a obey the madi into the area kade o ya wonu su no wona ban na so we try the madi bioma ya yin wonu on fin manto ma ya nkwa o san da Atukujo obedi nda sebegwenyi ejuma wa ye less than 2 years no say one ntie do na nan nda sebegwafo a wenya ho o man peyin sumpo wonye bi se won na wotumi ye da ma Atukujo re ya nke kuntima ne nke yema watinyo o ya katai o ya yin breka sapa nti manto mbebun and Army as the regional youth organizer, Master American there. And this in the one thing, man, to watch on your papa. That's why I didn't there. Maybe Biara MPP, in full, one could do Mawadabua or mine, no, you go. Waboka Koyam to Tiamoa. You know, so you won't be in them and Benny. One chance here, what about you on the little ground? Anthony Kwasisaki ene mabudon frefo edema MPP amanyuko no mfimfim mantamu na abakra chepani a ogina momamfo a ewo ekumfi owura Bennett Grant ene echirem se wiaso hu asem kanyame enka bi manase boni sunti ena nhwie so aposifo ewo mantamu no omo manimre na nipa bonfo a edi sa tutu asem ne nyambra asem a wo me yo mo se de pani ni kurum no wo mo nchi wo mo mfo mo mfa emra kwan so ma ne piara ena ma to de me MP no orkasa de ameta fonoko akosade fu there zawa 2016 penyin bi bo ho Paris there one kase obi na abi enti abina o kase when jo ho ka o sabe enti no ba ya daman mo so the mapa akuna o kan yin na pa ko ni ma so kan ni wono enti no anam du ma mu there asade fu no reka the daman is that no there Paris fu what for the mean pa no there zaman no say no was what we do no we papa why the mad so the mad now akakebe one worker here is that so nakasa we can lead them into the investigation
me one. Jim FM. Ekunfi abankra chepani Bennett Grant na wote nka na onabo atukuyo nankasa mu de freeze se asemi siye se ho saman na abɔ no se huhu na mana ka ne dua hye nantem kyese won humi yempo ene wakase eguso e watwene mu etwen se papa ne betu no mutuo ne ehunu asem kra woka afade siye no we dey no kissing baby no talking baby MP so one kasa ne kasa china uti adom 106.3 FM and Isha 104.5 stations awro mako sia aduosia home na way any abroad abrochire nyina wom nyina se kase boys tasty angaza en wo mutie vim lady meneme bla nana say ampofo agyin yanto asem no so ani yanko economy no eso ye de yenim de wom anim nkonta fa Ghana se kasem to tue so no wom kase no wom chire mu se wom hwe Ghana se kasem to tue no in fact enkoyie wom asese nkonta no a wom te Dr. Mahmoud Bawumia excellency vice president ate se the as economy no a wo kan no campaign time no asa yira nani so en ade na kwadan bibi foforo se bibi na ekoso de a ene no wom obi a ehunu se wom ntiase ama meka say gutafo ye dwadifo no a wom na ekofa ne ma fra brochire e de ba Ghana ha no ma ase Ghana ade se bibi a ye nyane ha ta no ne ade aka ne na nkromata mu ne ye ni nyina ye jayo ena ne toothpick kura di yi yesimu kura no ye kofa edifia brochire ne ye de aba edi ni nyina ka ho na ama ye sikasem no ense da nkoye ntichu ene Ghana cedi no wo de toto ye dollar no ho a ye America Trump de yi enom ne UK fo de ayi what is pound no kura de ne Theresa May wo monyo wo de kototo euro yi a na no angara market free we ya wo ba ye no kura de ne na ne kankan na chese ne cedi no anima guase papa enya de ne ma nyina ekoye na wo de bia wo te ba bi na se ade de mfa me ho so fa ho uni abema ndi fisika fra brochire ba ana okru ndi fisika fra brochire ba adwen ye o so onane a wo benya bebre so ade a wo de beto no ade no so ye de dollar ena kokra ba ye nti ene ma no beka no nti one cedi ne kra de da so no wo be na sikamu na atwe na when economist Dr. Akosi Asare wono anso ye tax ana eto mu animdifo consultant wo kire mu se in fact ena homete se sikasem na ekokosa ne mum ne mpaye ne se animanimu yi a no free sa bre eko afie da ye ni mu ne afie di ho no sikasem na be yie ama Ghana aboa na se die wo ka so won sese se die tie se di mum dia ena obeka se enye na nim se asem edi enti ayi enkofo tu omani editi Dr. Bawumia so ne se ansa na Dr. Bawumia ne MPP betena akonya kase ne so no wa kasa ya se nka economy de enye modi bo ayi o mampeni mahama so bo pa wo de tie Dr. Bawumia ne sembia okay campaign launch a MPP kwaya no wala trade fair center no President John Mahama is actually asking Ghanaians where the economic crisis is. He is clearly out of touch. Mr. President, the economic crisis is everywhere. Care to look outside of Flagstaff House, of course. Teachers are suffering. Teacher trainees are suffering. Nurses are suffering. And nursing trainees are suffering. Patients are suffering. Students are suffering. Traders are suffering. Pensioners are suffering. Drivers are suffering. Contractors are suffering. Sellers are suffering. And farmers are suffering. Fishermen are suffering. And industries are suffering. Artisans are suffering. And Kayage are suffering. The disabled are suffering. And men are suffering. Women are suffering. And children are suffering. And Ghanaians Jim FM. Obakaya His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia campaign launch MPP for Kopa one manifesto and wontoma e wala trade fair center ho ana no akase obi a sofa ekoye te say nyonkro or say Ghanaians are suffering teachers na nkofo age so are suffering contractors are suffering ti sansem na Dr. Bawumia ka eni nyina na nkofo na wo ba power de eni e de na ma o man sikasem no akoye bibi ho ene dollar yi e ya akofa cedi Dr. Akosi Asare ekirekire mu no krese niama mo ayedin we de mentiment kan se kakra ade eche na onyane obedi onyane odebema o ma ta na wasoma jo kakra but whereas okwi ma ene ukodum koto ade na onim so enura ana se na otwetwe mu ade meto no 10 cedis na obeko biomo no adekodi a wato no be na otwe 10 cedis obeko na tese bo na pega 15 cedis 12 cedis na eno na se okotwe sika ne bi fi beebi ansa na watimi asoso okoto ne amani ensa okwa watimi atoba akopɛ mi no pa eja sa ne amano na emma amanfo di so se Ghana ayedin from the one Bawumia
man penya be di etiri omo ye campaign momba be mo ninse be bi okan nyina agina mo radio so e ka ma mo se ono politics no ye nse mo kan nyina dodo nyina nya no kore dodo nyina to da bia o kasa na bisan ho se o ye politician na so economist yama be okan ye no no kore nya mi ni nya dia e be boa o man no ba se ye pese ye boa o man na yen yi mesem bia me kasa yen fa political vote no ana political will pa yen yi ne onuntu nchen. Inti Dr. Asare and Woche mu say in fact to Ghana sika 7 dia emu odene pa na yenko dwom Ghana Union of Traders Association gutafo wo mo so bontre ne se hwe se dollar ni nim na de akokọ kono a efiri 5 wa hwe ya na be ko 5.1 na be ko 5.2 num ne ade no wo mo to aso sa wo beto ne ma buo mo wo mo de amadwadifo no ne nkofo a beto to ne ma sanse wo mo de wo bia nhye wo mo dwa na wo makoto ne ma boden na wo mo de aba becheche e de ama nkofo sanse wo mani bedi dollar no a na fa kono a ekoso no enye die tie nie na president o de koyi ano Benjamin Yeboah ano ne adom kasebo kasa ya wo mo buafu o mo so wo mo de bema ayi adwadifo obeto ne ma no ya adwe kase ma ye adwadifo no se e ba mi sala no sebi we for so esote udwetu e ba fom because utimi ensisi omo kofa niema eba no ha drink kase was one way ya obaboka se no se ye ebia debia osisa be $30,000 na edekwa the rate na be 20 this will pay more cities and the car scanner no water this is $30,000 as was adia kofa niema no we won say e be affect cost of prices and ha drink na ye ko enim no say ye nya any strong indication through finance BOD there ha drink kase say ema agedifo yeta to 2 years because unim say bia enkosi be November and December na call 5 cities e di un person ubokenti na say otutu ni emenim say e true wa na say difference I take care of that extra cities na ezo unya asa wudi anya ade ne bo pepe Ghana Union of Traders Association adwadifo omo kokra ne ma fi abrochire ba na nkofo kra de so bo abo mu so omo krom kan ho ena ma ne ma no bo no ekoso sanse wo mo na akra ne ma kra yenya hwe e wo Ghana so omo se nye wo mu a yera Benjamin Yeboah eno no na yakwa bo so kan ne wo mo so akofa spare pass ne ade ba no omo se ba o mi disappoint wo mu wa so ade de omo penasem ti omo de se de tie bia so still wo koma ye omo ya pa ba bia dollar no enenam no anko se de ye pe no because omo ba me ye nim se bia e be ba form ba ye nim se ban bia ba niema e we chabe se 1 year 8 months e ti ye be se ban se on titi niema so mai because niema wo soro se niema ba form a niema ba bo so ka be nya niema se ye opa no dollar no any form wo ko market se a wo soro anya se bi di agro dollar wo soro euro wo soro pounds ba most no niema no free kolia ene ye na ba e ti niema no wo soro me ka se wo form na me boa e ti obi fifie se wo ba bo so ka wo be do wo so ka no se ye so to ade na bo no sa and the customer tiri be do mo ntime to na wa pa ni we yanka ho asem trenchen ku to bibia dollar no your friends e cost per na kan bibia yet Ghana so dollar ni dibiga ndi dollar na de as importers na ekra man de dollar de ba bia dun de ka se boa na emwa ndi wasa ban no animanimu ade ohwe no ohwe hu bibi tesa ntezukoko na ebeti akye no yentimi we kan o mamu ma dollar no entumi kan enu December mponi December mde se na ekọ ba 600 adwadifo a wo mo aboso kan o mo de spare pass e ba eno no ma me fa nkọ kwame kroma se kon kọ yese ho etesen dollars ne dey affect e pa se na abekwa akọta ade no kọtọ na obeton uwie na wo akọfa fofa abekwa ne asan atum wo kwa yesi duty na dollars kọsho na dollars entisika na ekọsho ne dey affect e edwuma ye affect e pa o dollar ne nyame nkro ne kọsoro wo de eman be 1.5 eman be 2 years time na 2.5 years obechi dollar na ba fom se see our business now conform because woman to mean to ade no because you kofa na ne bo ayedin tamane ton no so ayedin tinkadala ne ba form a na ye kofa na ne bo na timi ayedin aba form no mo beto no so timi ayedin ato this the dala ne koso discuss ni o man nim tamane ma ayedin ade ton aba form kra enye yi dollar you need dollar but say always na dollar ne koso na be sere yes ba mi say bi wo ho betimi ya fa ho o mo nyama no say bi yo nyina ya ho kire nyama ye tema sa wo ga so ba so dollar ne bo ayedin
enti wei aye adwadifo omo kwa me kroma se ka nu omu suo no yento aso na ve yankwohwe bank fo esuso omo so yayi omo adwa dread sanse de omo de enkwara na bia school no de ode beto books na won abo say yes wo ba cross wo do se den na be mo so do se den won fa kakra makra na fe wadwa yento aso na yakwa animu a unim se wiase abrabo no yese chinchin so no aya na nkano na ye na so chinchin pa so watede na fe de epemfra mefa hunim ni ade no de aya na edene pa hweso obi oya adwuma bank na fe yese bank ne eguo nti no yatwe ne dwumadi asensen ene wonkonkonko trafie a chese wo hunu boto ano kra no de kra hyem ebi na ato eye adwumafo akane na wo sikakra bia yese ye frɛ no Consolidated Bank of Ghana emu sa adwumakuo yi binum ho anu mu Unibank ebi ho anu mu Royal Bank chese bank makomako nsia omo kan na anu adai a yaka ni nyina afua se ebetimi anya nyina so ne nyuwa bi ede ahwesika sem dwumadi di ama wo mo a wo mo dwetire egu omo kokomu no ene wo mo adwuma fa dada fo besa hanu ene wonu mo abu ofu se tam se ukotwa di anu anya ntwa opieto eka wanza mo sai adwuma mu ye mu nya jaja yaje adwuma ye from nsam so hu eti adan no mo akatua kakra wo se de mo mo empata kakra wo se de mo mo no so no eno so mpedifo ba betwetwe ase mo anu awo ama efunfo nyina akwa beto mo hu se dabi o madwuma asai ahokyera ba ansa ne edisa sika na mo mo etu de abufuo ene adwumakuo no wo office kese ba ko a e wa salam down na no pai ene kogu ho na adwumafo kogu ho no we de nyame ncha de nsentwefo kopi obi ebisam se na aden ena ade enchie ensususu no ko jan edi ahimu na afeso watwetwe no abia so yi yentie nkomo a omudi ye ne ebi defeat the August salary to him aka say uchiama workers unchai na say afi always obeba uchiakwa na omo we half of the payment na oba brother saudi na busuwa ubichao whereby the August salary has not been paid. How sure are you? I say we September the neighbor is on well, if you or so say one bar, then I say you have already terminated the contract. CBG a terminating contract or no need top recruitment. No say Unibank need top course our contract. And of our workers more muyejuma. Inti say CBG buying them say we terminating contract no. Inti wama yemu bi kofi. And so your last month's salary ye sanya nkan inti na yaba top the offer the money say your budget salary but also say CBG anti askani na anti the wo no o ka so betu akra obi abenya half enu mpanyi obi a na benya na yeso yenti asenti titi Monday de bia ye ba ha say sabe kan salary. Until I expect say as a company worker there's no way you take tabletop for your salary, right? Your salary has to go to your account. So salary for your account. As Friday you buy you may be say 4. And then you see you friend catch so okay. So how does it go? What catch somebody to a tabletop? Oh what? How? Ebani say na your salary for account. And then Friday, last week Friday, and then I person to tabletop and almost you scanner mantem. Any excuses be brain so okay, na interest in this. Honestly, we've not been through such a thing before. Like in Cedar, since I started Juma, maybe no me started Juma in Cedar. In Nigeria, but this has tabletop no. That's why I have salary. No, yes, me this has come. Then be me and just can no more share say Embraer and Monday. See you no Mr. Isaac answer. I can share and say, and then say a bit me about December 8:15. I better resolve part of the issues now. My one can say now was it part of the issues. So, eti adwumayefo we no me adwumayefo a Top Recruitment Agency aye adwumaku a na chese eye Unibank adwumaku no e na wotwe omoka nanso anei sabe ezuo fakramo so hu o si aka ne bese adwuma na nkasa eye Unibank na mu no chese enioma aye den de ama omo nti wo adwumaku na ahwe omase a kakra be kan se de funtum o sa matatwene nti nti na se adwumaku yi emu adehye anase emu adwumayefo a omo soso sese baabi ananko omo twe omo mframa anase wadidie efire akwakwakwa ebibia wo honti no wo kam yo sempenifo emra na ke bomode se pani a woda Top Recruitment Agency na no rise kansa yede le bedin komoni abisa ne ntia adwumafo na ketua kam se ne onum nyina atwe wano abia so pani no ye pusu ya ye nya no ye saka no so a ye de beto aso uti adom kase bo we ye testi angaza emwane enase kese ene ye nyamwa no a ne ye nya firi aboafo ho enase de wo mo anso na beko ama wo mu ene mo a mutie nyina Bright School e wo kokwentumi nti oba no obesa de okọ private school papa bia on de oba medicine no ne ade a ene bomode ansad ne beko says what de 111 ewa sa
ɛna nkora no nya teacher for wɔma ben nyankora no wabo treni andagye X-Men dietary supplement meme dro papa mu wɔma ho de chapo obi betie ve no am de ko Second Kings real estate as I see a problem bieli ho wɔm a Oson's gripe water about another for no ɛna Franco Trading Enterprise tabia ba Mr. Vitamin papa bi bobi na fa bi mankora no CB men and women capsules Heavens Mosquito Coil and tremendous capsules are Maria mu wamadama and yede kasebo no yede ebrem pacho afena atie kasebo na ebekọ kira wate kira akora odi kan kora baya ye mema de biakọ na mama baya odi kan kora wenya admission aba Atimota school future president no akopie ho no na se de kro ni nyina wo hini o headmaster hwan yo wo mani agye no nyasem keto amedo bekọ kira ni akọhwe ne mum sabre mi ankwa wade mu ate na sa wade akum krofo ma wa hwe ase de Yesu Kristo kae no emre no awuyenyi amre no de wantwa so atenefo no kora no ebi bekọ se yemu sa wade akum krofo ma nti eye senior law lecturer wo kira de o Makola law school maame ayi lawyer Frederica Ehwere wo ben wo se be ya aban any parliament for ensesa emra efa eye awade ho ntichu ni nkramofo awade ho sanse nkramofo awade nko ani awade e wo Ghana hanom a emra ne se wo maye awure ana amelia no awie no na woto pepepe umani twemu a haram o awade no eye fake na woto pepepe awasa ko register o court no se da bi eyesa esisi nkramofo enu tinke miemu se nkofo ko ye fia wade na obi anhye wo se by force register na wotwe a time bia opa bia to me register dia ene saa na yenye nkramofo de no esanse obi anche ne yonko at 70 so say obi a pepepe na se mi wo kesa na e wa Adom TV so na no fia la wia no miensa ena maami wo be kirekire mrani mu a wo kire se efia wade kura no se ukunu e wade ofia wade ne register wade ne fia wade unu kwan so ko gina wade se be ma na bo adwama esanse mpendodo a awade ne ye fia wade ne be ma tumi bo adwama uni case na mo so anhwe wo so mo aduane ani wo ma wo nchen wo no na enom ne ade bia be waya ma na boro so no de utumi kokotie nwa wade gudu so so adwapade no ye chemu pay we fani de we afani de ufa Mohammedan marriage say na won ha ye bibia wie no esese wo ko register marriage no na one day so one register marriage now according to the law no there is no marriage there yet say 1 week within 1 week so we are really we are na awure na we ya 1 week also ko register yes one ko register unya register there is no marriage what would happen then is that oberma no ko wu one child will be in the eyes of Mrano oh yere na so one war no ebia one war ni by 10 years ebia one war ni by 15 years because my japadi because one call register in T to say and say no say come masalachi ya kan ho ase for de bebre nim nti pacho we na ono wa wire register you say 1 week na law na kanu etwem na call register law no be cover wa no you will not be covered nti just so ya wire for yes so we are wire for but Mrani say ebia wo very good reasons yentia one call register aware na but say apply ko iti we ya Mrs. Ehwere wo bin wo kire mu se nkramofo awade de emra na be ya yesesem sanse de ye ne sesi ande enya de beboa nkramofo na yesisi akura tia nkramofo mami Ehwere wo bin san kire mu bio se ade ba ko a wose etumi kan wasempa ye awade a ware no yi Ghana ha no sanse obi aso de a wakonyina so dem ti na dwene ye ne sa na awade no awade no eya de lawyer for fe no ordinance no oboa wasese wan check certificate no obetimi akogina aso dem aye party fra no pakosi anwumre bi kura no awade certificate na ekuta no eye fia awade certificate nti be ma no kwali bi kam a wuntumi mbremu no esanse fia awade de be ma no tumi ware 2 3 4 5 duduo bi otumi ware 10 kura wuni case se wo case de na wakoya court de bi wudi problem fia ware no so mwa ho se ubetumi akọ register na no wo pa na wo register so when you difference no into fear young customer dey no dey account no say then dey no dey now me say wo pa na wo register na one register wo register aware the law will recognize it mran beje tun say wa this asadia adenti na kramo de no won ye nsa eno na say wo hwe na wo ko minim say wo aka ho asema kaka te say wo hwe no wo ye na say changes bi be ba ma won a sa changes no
when say customary marriage no eno eye polygamous in the sense if you are yen the woman no to worry become some say go for was adwene to register be man no to me worry become but on share registration chrono yes go confuse registrations are registration no with ordinance marriage no in fact say one worry under customary law na say ukunu no kra no okotwemp na wontumi nyina so mfran kojano fear enti we no ene asema ye ke mema ni bebrebe bosie nso se si aye bekọ court ni akwakwagi amendment sakraye ana interpretation of Supreme Court say mema no tumi wari bebre e wo fia wade mu dia ene ma no so be wari bebre e wo fia wade ma to pa bia ya atopa bia ni won ma che ne yonko de enti nya mema no nkobu atopa fa gas ofofro mo ba ama ba be ka kire say na customary marriage is polygamy obia be polygamy ni bi wo bia be polygamy ni bi that's all one draw yam to aso a yeto aso ye fam afa adwenkyere kakra entwim ansana yakonsem a aka kire no eso na ye ne abema afiankoso hene wo se o Israel mamu e ne nam agya ese baabi ebo Yesu osu na agya kwakwakwa kuduro na we nso dia wode eba ye Joe Pasasa e wo Bremen and was the real burger ampa bituche edima afiapoku abimle afia papa ise de osi ewu ama so no so temaganti ye kunu kran so beka kwaso adwa so no so aso ani ma to asa no ko e burger iti makosa branti amo Bremen anakosa brembon ne grofo yituche mamom bafo Charles Kofi Dazi osi adoma famu ni size why nemo afia mi o case bi o honti hotline no yesrewa azo betimi dia tudwa odi free Prisia ne ba yet no say o main journalist were very disappointed esan say enti yadwene o mo musika ekoto ho no a wo mo hwere ye no ana sesei ana person kire say grofo ya hifoi consolidated bank for ya ana say o person kire say ye kabi mu omo nti game scan share na Evelyn ya udia no de ani odi ehu na on de ba no se na na afia mehwe mo live e wo UK e de na ekoso Ghana yi esrewa momwa nkoda yi school for nkoda yi na computer yi ase frizi ni oma Richard anadanso e no se abawa na onya grade 14 no wa ya de papa hwe osun Victor Boachi oso na apofo besmehwe opa wo Brooklyn US na vim lady afia pokua me hunani mu de metia na the voice ene emso credit ya sa wa ayu a 05 mi bibia live wa ha we Mary Hayford no se afia minimpa ze ayi education they say yes shifrane ne se kokofu cricket no also omujai so omudi ye ngofra dachi e bocha skelen koku nketia AK Ghana Money Washington and also say in fact Ministry of Education also omopekwa bi faso na senior high school placement wo ye ho adwuma 10 President Fee and was say nana ya abrefo asem no mpacho kasebo ne kana ya abrefo onka hwe wa ha Mohammed Al-Hassan o se lawyer no worry hwe di o kan yie pa san say ye nkremofo ya worry no ho nsem no different na say hello different hello ade on no hello onu mom ka bia man nkremofo say ye nya ne se de be ya kremoni ya amaria no wi a obetimi afa ne ho adi time a wo pe na wa register say de efiefo de na tie no na wo sha o mo kete say na wo twetwetwe na wo register ojiri se ye pushi o mo dodo pressure dodo akonta bonsu eke mapuka wo Berlin eno se mitie kase bo no papa na chia tachimanfo nyina afama me afia mi nsa banche bia ibronfo be ya abrochire banche o Italy ai ye hu no o Italy ani hu ni kapa bronfo be ya abrochire enti eja bozu ya chia Christabel Mensa o se wa hwe eti say sofre na ye sofa ne de ye nka ho hwe Beatrice owusu adanse no sister fia me hwe mo live pa na nabodi e no say Ghana pa nti da be pa ne niam besesa ya asemu ehu pa kwasi badu e wo Hanover no say na maba o mi okumase me tie mo den de confisa pozo so no so etie kase ebo no den a che say wo hwe ye bie live o Facebook osofo agiman o say live and clear e wo Argentina na ezwa repent o say computer no ono no de odebe man no nko an no be ye ho adwuma nti moma ya so enko edidie Eric Frimpong Kwaku Kalu
onso se metie kase bo no pa fi bi so so ene mame ko kira ade no so ansa na akora na sem hia me pa wonim se wudu kira emomo de mame fa Kofi Anan ansa na de bi wo de mame ko kira no na eno Kofi Anan de na asa awreho sem ade ato Ghana fo eni ntimuntum be ka me wi ama ba be sere sa de bi ti mame ko kira akora so kira fo nyina ani age papa mamu bose e wo kronim adan a akora wo dikan ba ya wo dikan sanse memu ani bia ba chimota no ne ade ne mum we di abaya wo dikan kora wenya admission ba chimota school no ya wonya aggregate 14 na just ade na ma ani je na ba kronim nyina obi ani age se akora ya ade sanse wo ko school atete no obeka ya saito na so saito so wenya 14 che wo bi ote akra akomo ni star ko GIS ya wenya sese akora de sa computer no koma no so a wo ma no so achimota esanta tum se computer yi wa ya ade papa na chira 14 mom akora ya te anim enti wo hia wo kro ni mu de aye da ubo a ya man boni yi wo de say kofori weekend nyina wo da ho no mo nkomo sana ye konya akora no amu amia na twetwe nkomo busa no say aseda ye otwedi amponya kropon de san so de wo bi ofi chira wan so da da so ba be pie achimota mpo kama mama choose school ni say mvizia say dem mama ni bi papa ni bi ba na do de free education ba ye no e ma minya arishemu bi say me choose school na me ko school ni free me kwa mix me trepe menya school no say na do aboa me or the free education e ba there na me choose school no okay na shame nkrama me choose school ni ma teachers for bi say bi o mo ba class ya no mo shame nkran say me kwa achimota nti menyile me ho say ne be ya mix menya school no so mo hu ne papa e wo mi mu e no mo shame nkran akra aboajiwa enono aboajiwa enya 14 ofichira o na eni jepa na abakro no ma me so de o se ode aseda e ma nanado sanse nanado nya ni free SHS yanko on de akira ni wo go first school fees wo hin wo de akotwa ne be school fees yeti o ma me the teacher for ene nanado nyina ase say me say mi tuwe hin ni wa te say na ne me ba akwakodu penpenso a so achimota na Saturday mediama a teacher for a watch them in Manadia Nina, Titulo Coma Master. Then another soon make a see a fire woman. Akrani mame eno no wode ani je no wode aseda ema na nado danko kufu ado say enwo no anko no Juliet Asamoah de aboaje wa akra de nkokonya admisi wahi na wohine a wona wo kira eye beri ma minta afari ye otoso mienu na na se se benkumini aya wo doma no eni je pa na da no kuma so akra beduru ho no ma enye den ye monyam no eba be kan mu nyina no so wode asase akra wode ya campaign de robo e de amankura ma ya ne mamu ano a e nyina se wo mo yɔ aboaje wa so nsua de na wo mo nye de kyan aboaje wa de no kra abaya ni oko abani school maternity school sebi patase kura no te school omompanyindo da geje ro nsem kwae akure ku bia oyi na kreze munyam ti mefasa kwanya weso na makasa kire me ma ene menana no ma do kira manima sa gudie bebirebe upriwanyin sen brafo ma Ghana fo ma ya mosiso homo honimre na afari otoso mienu eye doma benkumine wonse na ye ohene e wo kira ene wo kire mu de monyam sha akure wode abre wo mu nyina nti aboaje wa yakopo sha kase pa wo ko school kira Methodist basic school e ho na kese wo ko school a headmaster oda honum eso de aseda enwumere ne headmaster be twetwe nkomoni awese de tie na yewura yibusumuru Kofi Anan woni manyam sha papa di ma Ghana ebra papa adwuma kakra wono ne maame na ne ko school won so monyam sha ne ba Ghana aye bi kopia United Nations ewia saman sankabom kuoso secretary general emma wonu ni bibini a odika akotena sa akonya kase no sunti ede en monyam shekase bra Ghana na na no yete wo ye ka bi nhyem yete wo mesi papa daya wan so how ana so nkofo sia de aba besia eno no ye kan kasa akoyisam ya nkrafi Sweden ene ayi ba ya UN ba ya yesibo sa asem no de eye no kore ene ana mpanifo amakwan a ye de na mu no efi ayi abrochima mu Switzerland ho e de ba Ghana ne so pani no yare kitwa bi o anka ne ho beto no ani na Ghana fo bebre no amka sa ase Kofi Anan yie no kra no e ho de rubo no aye kitwa bi nti bebre no wo ma sadante enti bebre kase wo munya ya anka wo kra de nkom be konkra ho na fo wo ne na kwa kodi nkra de atwa tokra yentie Ghana fo no ebi fa na ndia ya re wasam bebre magana mai ne bi mai na unfortunately ni wo na wo
side never before any want say you be mu na bia ko na juma so senior okon de bia want to say a kase crazy be mem ntina no am say organizers no mo anse da mo ho modern ho no sa empenefo se de utwa sapa no ene eboa no wo hwe ne dwumadi oba be di ye na wa boa bebre e wo wiase afa na nyina nti eno no ehyen yen mofra ye ba ohun mabunu a ye ba na ehye nkran se o ma ho kwan na usua ade na odi adwumaden si wani so a wo so betumi aye de ono eye nsi de oye Ghana ni no free ha na wiase afa na nyina oba bebe ye panyi a no oda UN aye United Nations ano no gidi pa se o matwa sapa ntu ye hwe sa na mo mutu ye ne yeso ye yere hu sua de ne ye de adwumaden ka ho a yeso ye betumi aye bibisa se bagana de nkai me sheda nyina bibisu se me de kai ne de na mom akay UN secretary nti Ghana no ayese enti when ya Ghana fo bi no mo che o magene fa Kofi Annan de ewuo no ho am se o ase hu de rubo no aye kuma bi na ambassador Cabral Blay ami here ana wo ya Ghana ambassador na ko na gina Ghana man na musi anemu ewo ayi wo de say Ivory Coast ni Sierra Leone no wo chem say in fact wono wa ye adwuma ni Kofi Annan no ya ye adwuma asemi aro ho papa wo ka diplomacy a ono nti wo yem say Ghana ni bia betumi akokan nti me ni se kasa wa ye bia magana pa wa ye bia magana Ghana it's Mandela no ni honfa so e ma ne krum ne se wiase nyina ye ni Mandela sa no bia nso ni na Kofi Annan once ya in state barrier no na se ya hye na nyam eno nti amafo pi beba ni Ghana fo nko a umfi America Switzerland England obi beba Yera Cabral Blay ami here Ghana ambassador na osi anemu ewo Cote d'Ivoire na Sierra Leone wo kirem se Kofi Annan wu ekura de mfa so bebre beba awo beba ne yeso mu yi a ene ebenya ho mfa so Yankwa ya nimu na wonim se sekel se yade a wo nipa nipadua mu ne mogya mu no yade bia ehu pa nso adokotafo am yate ase se ohunu na kwan na ohunu ntotoye ne kwa befa so obebo ho bra enye hu se de to de bia ye fa ne sabo sayare no na ma mepani bia nyame ya adom a chese eda kwasi adai eja wonya ne finhye aduesia a woni adom kase ebodi nkomo a chese se yade yi osu akete ne ebona mane ase wonya bi anko bi ankode abroko no fe mo asa beto na nanom nenso esanse wonhunu ye na woni yade na tena yi ntinenei wonam ho ane ho dindindin a so obi anka nkyerɛw anase a moachire amuanhu a unhu so yafo but me who time na made it 12 years but that time now we don't have sickle cell clinic now your head it me quite sorry see for a long time later my parents saw that when the weather becomes colder and the crisis comes because can you school no moment say na me nyai that time me no konote ahono abedie sickle cell clinic the doctor be refer me call the home no detective yes say ade na ye no enye abonsamfo na ye me oh me worry you of 31 me imagine say me worry because say sickle cell no me mama say me di 16 na me nti me no me lady bad life woman mean say I have a short life to live it's in the corner for well because me call ba many crisis ba me mind me ba the fact painkiller and ade well but lo and behold me into kwine na me committee e ba once bi wo ho na me meet doctor bi na doctor and catch them so me worry I should marry a man with AE I had 3 men maybe I was lucky if you got to see omo nyina AS wom na AC wom nti the AE no na me worry at age 21 me suffer crisis up to today me want matu baba kru Let's say enya samketwa ahotutuo yade pa chese bowa na wo waye mre no nyame adom a anese fo de adokotafo futu a wode ma e wo sickle say yade hu ene ho akwankyere no anwumre no nsi abrem yede beba na ansa na ne yenkotrotro mu damte tobia aye krado ahoma no damte na me da se ma so me say ene adom church on higher independence care ha na elder team na me say me no okofo ni bi o ha o makọ aba but open year so say the then Michael Ado Michael so far ko no ahozeng oh makoye ba nyame hu ye na entomasun ye kra nyame ti ye no kra entomasun adeza o mo si schools na onya ye no ye ntimi sisa ni ntiasi
Meaning the reason why I ain't Mrs. South School. Now, would the when you be now, but yes, sir. Yes. Oh, okay. The Donya, no, Yempel, the person, okay. Now, share exercise here, and now, come and over. About 5 o'clock. Share exercise, then who found that other. Oh, exercise need the course. But people are exercise, no more nurse. Workers, no more fun, among those who try. Until they have to extend it. Yes, that's it. I'll pay everything. From me, man. You might also buy the sofa, no, what do you know? So far, they're meeting the young courier. My name is Small Boy, been by me, Small Boy, so Casa Pano. So I think they were line it, line and co into honor, so accommodate, so they be 3 days. And I start to say about it. You share a domia bar, I need to be a so far, then I'll take a phone. Oh, or say I'm going to send it. Kofuna omwan so kofuna omoye adnanga somundo so ebumenya replacement so okwa omusi ahomana te Dr. Tobia ena na homa no ate saa no na yebomoden se yensa esa aka ne dia yebesai edno ato ahomana so ye ne be Madam Tobia eno no na tema market akosu adwuli ewo hamburgo eno se kase bo no tie papa de via usia me bia da na semame nkwan bia akohwe me pa o hamburgo so that's one no dey market one kwa tu se chamaga nie only sister Cecilia Fort enyasem keto akra I see yo ayi ever said am progress savings loans womo ana say ayi companies womo so omo microfinance savings loans one when ye pe no obi abu we dey akọ check am ye womo womo collect enti for sika akọto no ma basi ade be ma wo betwa be school fees enom ne university for dey o ma bie no ne ade nyina wo ni ha what you say na je say wa wo na akọ no womo isle gon hyiahye wudu wonom na busu obi progress savings loans we yamo nya ade afa wudi ukoju sika afa ye de atwede akese ene ye di besi ba mo da bi aseda enkoma petromi lubricant o madama ne bowura trotro mu a ye de trotro mu sem nyina e de ema wo no yakopon hya wo royal mama sita usu okofodi an trotro ne ye guy wutie kra na wo de wo bu kra ne sa ayi adwempa ni GH no se yakopon hya mo vim adwuma mo ye no wo adom ho no kyese mo de mo ye mo pa yi wo de say wo de no ho no se afia me masere sa me yadwo mo kasa but eno kra so na ma adwuma ne ye de Brad Steven wo London no say if you are there mo me show ye ho na obi ehun say yes we are showing guy Ghana sem nyina no no aseda kase enkomo aboafo nyina madama ye de kase bo no ebrem yakopon ye adom anwumre ye de nekete ebebrem na mo wo kyena no pa eno so bete kase bo no awia say ya bo say taste young gaza ya san ba biu tremendous couple say ne de mo emfesi ate na ayi egba no agozitum krani sigani ya asemu ya asem kasa pone ya de kase bo ni besia bade workers tremendous couples na ye den e ka bia say couples na me be ka say couples so say ka ya asemu ya asem kra be adwuma boni de asua bi o say no e medro so ampa e true yeah tremendous couples we dey ino be hu ayo ananka be hu na mayen so on dey e wonderful ya ai wonderful ya say no we na nya no ye no ye no afani sa say papa bia ni ba bia ai mema no osoro so ane ya mema no kwa bebe aye week no monam no bebre one round ko mutumi so monam town je fansa je for de kase body sia ya from vim lady afi okua haja bintu me ne boga wine nana say ampofo je me ne no an de kase boy ma ye nuan ma wadum kase bodam mu wom nyina de wo mase ene ye nua ba ma abna do mensa nhyira kase atele ene onyankopon emfa emo edisia me pa o chaw ehina kukurantu mi ka ejina me kwa